somente em Cristo Jesus. Pois este é o nome leal que está sobre a Santa Escritura, a Igreja de Deus que é em Cristo Jesus, pois é justa diante dos olhos de Deus todo aquele que deseja servir a Ele para a sua Igreja entrar se esforce. Verdadeira é a Igreja de Deus, somente em Cristo Jesus. Pois este é o nome leal que está sobre a Santa Escritura.
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang MCGI Cares. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan sa isang maikling pagtatagubilin sa Diyos sa pamagitan po ng isang pananalangin bago po tayo mag-umpisa ng ating programa. Tayo po sama-samang manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami sa lahat po ng kabutihan mo na patuloy mo kaming pinagkakalooban ng buhay at lakas upang makaunawa ng iyong mga salita at aming maisagawa. Salamat sa mabuting pagkakataong binibigay mo sa amin na kami ay maging karapat-dapat sa ipinangako mong buhay na walang hanggan. Sana pakibasbasan mo at bendisyonan ang aming mga kapwa-taong patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Bawat isang naghahanap ng iyong katotohanan at nag-iibig gumanap ng iyong banal na kalooban. Sana maunawaan nila ang kagandahang loob mo at ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga kautusan. Na sana'y lagi naming malaala na meron kaming mga katungkulan bilang mga tao na kumilala sa iyong kapangyarihan at gumanap ng iyong banal na kalooban. At sa bawat isang susunod sa iyo may gantimpala kang nakalaan sa ipinangako mong buhay na walang hanggan sa iyong paraiso. Panginoon, bahala ka na po na magbukas sa puso't kaisipan ng aming mga kapwa na tutunghay sa programang ito. Sana samahan mo ang kabuuan ng programang ito na sana'y maramdaman ng aming mga kapwa-tao ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti. At ito ay aming maisagawa hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Bahala ka na rin sa bawat isang bumubuo sa programang ito, pakibasbasan mo sila at bendisyonan at bawat isang kasangkapan mo upang maabot ang aming mga kapwa na marating ng iyong mga salita. Sa iyo namin ihahabilin ng lahat, kalakipang paghingi namin ng tawad sa mga kasalanang nasumpungan mo sa amin. At umaamot din kami ng iyong awa na sana'y bahala ka ng pagpagaling ng aming mga karamdaman at lumutas ng aming mga suliranin. Sa iyo namin tinatagubilin ang aming buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Magandang gabi mula po dito sa Pilipinas. Live tayong napapanood ngayon sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God. To UNTV 37G kple Maupo Hamevio po ya Falauji. Sa YouTube. Kami po ang Members Church of God International. Miao mienya Members Church of God International alo MCGI la. To Philippine Jukwam. Efienyi boko na nyakata MCGI po Dɔmenyowɔwɔ wenye esi. Sabay ang pinagpala at isang minupuno.
Ngayong gabi po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga Yo, effiensia la. Nyano viado suno cho MCGI lama. Sio cho Tango City. Papupo kwema kple minamia ayi eji nyano vi amabato bo la apima. Ke nobilun tu dom eyele nyangu lashma. Effie nina mi le Tango City. Effie kuya. Kami pong mga Ple miape apa mato kata lolo ple nuti fafa pe gbedona manami. Miawo novisio cho Tago City, Davao de Norte. Yela akpedan mawu. Eye be mieten kpoko mele MCGI po dɔmenyowɔwɔ siama. Miape jiula ase chumwe sia ibe miekpo asia. Kuma elabe minye be nusi wo nyele la. Ele mawu ƒe sedede gbãtɔ anu si nye lɔlɔ. Miawo enye adegbeƒoƒo na mi be míele MCGI la me eye míewɔa dɔmenyo eye míeklẽna. Azɔ kuya. Yo akpe geɖe nɔvinuto doma. Hena ame sia ame si le afi ma tso Members Church of God International me alo MCGI le Tango City ƒe nutome le Davao nutome. Akpe geɖe be miawo miekpɔ go mieyia dze kpɔ gome le nene ƒe wɔna sia me eye miayi edzi ɖekae anye dɔwɔnu sui aɖe ale be Mawu ƒe dɔmenyonyo na ade mia nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Gene mia katã la mi edzi mianɔ kekle mianɔ dɔmenyo dɔ wɔm ke efie sia miele mia akpem ake hena miaƒe nusɔsrɔ̃ si le ŋgɔ gbɔna na mi tso mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti ke ake la esia la dze egɔme dzinu sia ƒe nukeke 14 akpe kple 15 anye Ghana ƒe gaƒoƒoa nu di ga 11 me. Philippines ƒe gaƒoƒoa nua anye fie ga 9. Azɔ nuka koe nye dzotoƒo xɔsemese sɔsrɔ̃ sia alo nusɔsrɔ̃ tso esea ŋuti. Enu ese si srɔ̃ge mia la wonye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo. Eye esia etso dzɔdzɔnyenye si le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me Mawu ƒe nyawo siwo mia ama kpli. Eye miawo anye ame siwo adui akpɔ. Esime miele esrɔ̃ge abe nu si dzɔ ɖe Mawu subɔla tsãtɔwo dzi ene. Woxɔ nufiafia alo Mawu ƒe nya si apɔstolowo fia. Esia mi dzi be miana miawo hã miakpɔ gome le eme. Apostol Paulo gblɔ le eƒe agbalẽ me si wòŋlɔ ɖo ɖa Tesalonikatɔwo. Ye nu si Paulo fia si nɔviawo woxɔ le Tesalonike la yenye esi agbalẽ si woŋlɔ. Egblɔ be nufiafia si miefia mi la agbalẽ gbãtɔ ta 2:3. Miexɔe abe amewo ƒe nya ene o, ke boŋ abe Mawu ƒe nya ene. Ne mia axlẽa yenye si egblɔ be eye le esia ta miawo hã miede akpe na Mawu ɖaa bena esime miexɔ mawunya si miese le mia nu la miexɔe abe amewo ƒe nya ene o. Ke boŋ abe Mawu ƒe nya ene abe ale si wònye Mawu ƒe nya vavã si hã sea nu le mi ame siwo xɔnɛ sena la me ene. Esia apostol Paulo fia si Tesalonikatɔwo xɔ. Egblɔ bena esia nye Mawu ƒe nya si miefia mi. Miexɔe abe Mawu ƒe nya ene. Menye abe amewo ƒe nya ene o. Le nyateƒea nu. Yeta esia mi dzi be miafia be Mawu ƒe nya si xlẽ ge mia la etso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiafia le esea nu. Ame siwo ŋlɔ ŋɔŋlɔ kɔkɔea nu ka ke nye se o eya dzi wòdze be miawɔ ɖo. Mègaɖe naneke le eme o.
Abale song le Mose pe agbalẽ la me ene. Nu sia nu si ƒe se mede la, miawɔ edzi. Miaɖe naneke le eme o, eye migatsɔ naneke kpe ɖe eŋuti o. Yeta ele vevi na mi be míanya nu si ƒe se si Mawu de, elabe nu sia dzi wòdze be míawɔ ɖo le eƒe nya la nu. Elabena esia nye Mawu ƒe se, eye wɔwɔ ɖe esia dzia, enye míaƒe dɔdeasi wɔwɔ le eya ma ŋkume, abe mía nɔvi abe amegbetɔwo ene. Nyagblɔla, gblɔ le Nyagblɔla ta 8:23 bena, mina míase nyawo katã ƒe taƒonya be, vɔ Mawu eyina lé eƒe sewo me ɖe asi, elabe siawo nye amegbetɔwo katã tɔ. Elabe míate ŋu atra mɔ o, ne wòanye be nu si ƒe se Mawu de na mí eye míalé ɖe asi si dzi míawɔ ɖoa, medze míatsɔ ɖeke kpe ɖe enu o, alo aɖe naneke le eme o. Eye na míawo ya be míanɔ nene ƒe ɖoɖo ma me. Awɔ ɖe Aƒetɔ la ƒe se dzia, woŋlɔe ɖe ŋlɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Paulo gblɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9:3. Ke ne ame aɖe bua eɖokui nyagblɔɖila alo gbɔgbɔmɔme la, nedze si nu siwo meŋlɔ ɖo ɖe mi la bena Aƒetɔ la ƒe sededewoe. Esia Aƒetɔ la ƒe sewoa, esia dzi wòdze be míawɔ ɖo, eya nye míaƒe dɔdeasiwo abe amegbetɔwo ene. Eye ne míewɔ ɖe eƒe sewo dzia, egblɔ be, edze be míatsɔ naneke akpe ɖe eŋuti alo aɖe naneke tso eme o. Esia wɔge míala, eye be esia na ava eme la, nu ka ke woŋlɔ ɖi o, eya dzi míawɔ ɖo. Heye sia mídze míaɖe afia mi. Mina míaxlẽ ese si Kristo ŋlɔ ɖi, si dzi míawɔ ɖo. Elabena esia mi wòle be míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti awɔ. Galatiatɔ ta 2:2. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo, eye ale miawu Kristo ƒe se la nu keŋ. Yeta kpekpeɖeŋuwɔwɔ na mía nɔewo ale be míawɔ ɖe mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzia. Esia wogblɔ na eƒe nusrɔ̃viawo xɔsetɔwo, wo ame siwo awɔ ɖe ese siwo fia tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me la dzi. Elabe nu si apostol Paulo ŋlɔ ɖi, Mawu ƒe nya, Mawu ƒe nya, esia míexlẽ le Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ la me be ewɔa dɔ le mia me. Mawu ƒe nya ewɔa dɔ le mi ame siwo xɔe se la me. Ne wòanye be míexɔe la, ekema awɔ dɔ ɖe mía me. Edze be míaxɔ Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya. Fifia, Kristo ƒe nya maxɔmaxɔ la efia be míexɔ ye ŋutɔ o. Egblɔ le ta 8:48, ame si le gbe yem eye mexɔa nye nyawo o la, ekpɔ ame si le ʋɔnu drɔ̃mii. Nya si megblɔ la, eya ke la drɔ̃ ʋɔnue le nuwuwu nukeke la dzi. Matanggap yung mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, na yun naman ay nakasulat naman po para hindi tayo magkamali. Ang ating referensya ay yung nakasulat na salita ng Diyos para tayo ay makasunod doon sa utos na gusto ng Diyos na ating sundin. Ay tignan natin kung Be ano mia awɔ ɖe Mawu ƒe se si dzi mia awɔ ɖo. Edze be mia awɔe abe ale si woŋlɔe ɖi ene. Medze miatsɔ naneke akpe ɖe nu alo aɖe naneke le eme o. Ɖe woŋlɔe ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Ɖe wònye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sea, nu sia hã wòdze be mia awɔ. Eye taɖodzinu si le mia sia, eye nye be miaɖe esia fia mi. Menye be miawɔ dre kpli mi alo aʋli nya kpli mi o.
alo awɔ nyahehe kpli mi o. Ke nu si ko mi dzi be mi awɔ eye nye be ese siwo le Biblia me si nye Mawu ƒe sewo eya ko wɔm miawo miele. Abe ale si míexɔe ese apostol Paulo gblẽ ene le yeƒe agbalẽ si wòŋlɔ na Galatiatɔwo me. Egblɔ bena eya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mía si la, mina míawɔ nu nyui na ame sia ame, ke vevietɔ ame siwo le haxɔse ƒe me. Ade kpikpi ewo Galatiatɔwo eye míawo míexɔ esia dzi se. Edze be mía awoe hã wònye be mɔnukpɔkpɔ so mina míawɔ nyui na amewo petee. Menye na ame siwo li kpli mi le xɔse me ɖeɖe o, alo li kpli mi le hame ɖeɖe o, ke boŋ mɔnukpɔkpɔ si Mawu na mi be míawɔ nu nyui la. Meka be mianɔvi amegbetɔwo li kpli mi le xɔse me lo alo meli kpli mi o. Mefia be mawɔ nyui na wo o, menye nenema o lo. Nu si woŋlɔ ɖia yenye be mina míawɔ nyui na amewo petee, ke vevietɔ ame siwo le haxɔse ƒea me alo haxɔsetɔwo. Eya ta míawo si míexɔ esia la, míexɔ edzi se eye to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la, ɖekoe míawo mídzi be míawɔ esia. Eye hamevi siwo le Mawu ƒe hame hã wole vevie dom be yewoawoe ale be mía katã míate ŋu awɔ nyui na amewo katã, menye mía nɔvi siwo le xɔse me ɖeɖe ko o, labe esiawo la wonye ŋɔŋlɔ kɔkɔewo ƒe nyawo siwo wòdze be mía awɔ ɖe edzi, elabena sidzedze si le mía si tso nu siawo ŋuti la, eye na mi dɔde asi hena edzi wɔwɔ. Yakobo tane kpikpivi andre gblɔ bena eya ŋuti ame si ke nya nu nyui wɔwɔ eye mewɔnɛ o la, enye nu vɔ̃ nɛ. Ye ta dzideƒo si li na mía katã na mía nɔvi amegbetɔwo katã, ne wònye be nyuiwɔwɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ so mía si la, ekema mina míawoe na amewo katã. Elabe esia ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ, esia ele esea me si dzi míawɔ ɖo godoo. Ne míenya nu si nyo la le Biblia ƒe nyanua, ame si ke nya nu nyui wɔwɔ eye mewɔnɛ o la, enye nu vɔ̃ nɛ. Gbe ale si wònye nuxɔxlɔ̃ na mi hã le lododo ta 3:27. Megate nu nyui hiãtɔ ne nye be nutete le nuwo hena ewɔwɔ o. Yeta ne ele míaƒe nusẽ me hena ewɔwɔa, ene ƒe enyui sia enye míaƒe dɔde asi, ne wònye be míenye eye wòle míaƒe ŋutete me na ewɔwɔ, ekema dɔde asi le mía si le Mawu ƒe ŋkume be míawɔ esia, eye awɔ dɔ le ame siwo xɔ edzi se la me. Labe ne míxɔ edzi se, míele kpɔ ge be ele dɔ wɔm le mía me, labe enyui si fia Mawu le mía, enyui si wòdze be míawɔ hena mía nɔvi amegbetɔwo. Esiawoe nye nya siwo gblɔ Mawu ƒe nya me. Yeta Paulo gblɔ bena le yeƒe agbalẽ siwo ŋlɔ na Timoteo, esi tso ɖevime ke nenye ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo, sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Matuto ng ikaliligtas natin ay yan po ay outlined sa mga katwiran sa banal. nenye ŋɔŋlɔ kɔkɔe la, woate ŋu ana nunyawo hena agbexɔxɔ to xɔse si le Kristo Yesu me la me. Esiawoe nye ŋɔŋlɔ kɔkɔewo ƒe nyawo be tso ɖevime enye ŋɔŋlɔ kɔkɔewo siwo ate ŋu awɔ nunya le Kristo Yesu me. Eya ta míaxe kpikpivi ade, ŋɔŋlɔ si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me la, enyo na nufiafia, na mokaka, na ɖɔɖɔɖo, na amehehe si le dzɔdzɔenyenye me. Bena Mawu ƒe ame la nade blibo eye wòanɔ dzadzraɖo ɖi hena dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ.
na kung ito'y nalalaman natin, ito'y magiging pananagutan Ta nyusi le be mi awa. ng Diyos. Kung ito'y Ye ne mi nyila. kahihan ng ating Se anye mi apa do dasi. Ma wonu kuma. obligasyon Na wanye be nu tetele mi hena awawo yeta. Biblia, at yan po'y outline Do dasi wo nyanami. salita Be mi awo. na kinasihan Se anye nsu unglodi. dapat nating sundin upang La mau penya sicho. Mau pe gbogbome si ji mi awodo. Alebe mau pe amela na deblibo. Eye wano jajra rodi hena do nyusi do nyuwowo. na salita ng Diyos, wag nating dadagdagan Eye gomododo sile miasi. Yenye mau penya su unglodi. mabuti. Eye ya choda ka akpede nchiade de kelemo o. Ang sabi po doon, Dasi unya. 12 ng Roma, Pese unya. ang wika, ang kautusan ay banal, at ang utos Yeta. ay banal, at matuwid at mabuti. Roma tota andre kwiwi aba. Ayon ay Vola sela le kokwi. Sededra le kokwi. Le jojwe eye onyo. na dapat nating magawa bilang mga tao. Esoma na le nyuwowo ukpogala. Si ujebe miawo abe amegbeto anya. Sa mga Nyepe do da si unya. Be mi awoda mau pe sewji. labis, ang o La nusi ujebe mi awo lama. magpagay Eye utos ko ang wika sa iyo. Siya la be globna. huwag mong Nusi ukata magdena mila. Eye mi awo. nakasulat. Ga chonya de ke kpede enu eye magade de ke hale ema o. Babasahin lang po. Ungledi de mi anya nusi unya. Yetaru ko lebe mi akhli. Natin ng mga doktrina ng ating Nusi ujebe mi adefiami. babasahin lang po natin. La apato Yesu Kristo pe sema. Maaaring magamit na mga Loko lebe mi akhli. tanano na pwede natin Loko lebe mi akhli. Eye ngolo kokweli ujebe mi aza. na ipinapamigay naman natin po yung Mi ape digita Biblia le miasi. pwede niyo po yung ma-download Eye miele amunam application si onam amu miatem a download aro a hide mi ape phonoji to Apple Store, Google Store ji, alo Google Play. pwede po ninyong magamit na referensya. Sundan po ninyo yung ating Eye pag-aaral. Biblia pagbe gomede de vovo le eji si miatem azan. Alaba mia akplo mia penu so strong do eye mia no aklem chu ngono kokyauma. Po natin kung ano yung nakasulat. Elabena Ang ating majibe mia aplinya chu esenu ti o. siya nating Kabong mia wo nusi nenyo labe esie onglodi eya woge mia la mia de ka choga akpadem alo ade de keda la amo nuka ke henya esela yung kautusan labe glola ta de pipi avama ba mia awode eseji mia apato Yesu Kristo pe sewji abe Kristo to na Kristo pe se srog mia la labe senye mia to miawula Kristo top eyi laba miela so sumata eseseji ojebe mi akplodo eye esi ala esesu ungrodi lama ninyong kilalanin. abale si Paulo gle enabena nusio manglo do de mila apotola potedewe jesiwo eye na howo dema eye na wo oji etane miatem aho esesiawula nyanya tepiaba manya amade kuro ziga de miaji ya Yung mga sinasabi Moda de mala amada ke sibe wa zida amada ke ji o be wa awode nusi ngoloko kweu o la gbogbom cho Biblia malaji o ela ba mawe nya amesi nami abrode nyenyema be mi awote atia Mose pe agban atolia tabla to pipiwi ashiki mataji fukla anyigba nami be mecho agbe kple ku jajira kple fifo de le mia nukumadom eya ta mi ti agbe be mia kple wo jijime vio mia no agbe ikaw at ang iyong binhi. Meron pong admonition kung ano yung ating pipiliin. Subalit ang no kloma nya deli hena nusi o jebe mi atia ake abrode jejema hena tatia wo wala mi agbo ola po kasi negbe ko le ko mi atia nusi nyo ang payo ng Biblia, sabi nga po ng apostol na si Pablo ela bena po ng sulat Biblia pa no kloma nya aba alesi apostol Paulo ble ene le epe agbala lama
Suonglona Tesalonikatɔwo tatɔn kpekpe blavevɔ ɖeke agbalegbãtɔ kemi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me kemi do nuwo katã kpɔ egblɔ esia le agbalegbãtɔ tatɔn kpekpe blavɔ ɖeke me yeta miele doge akpɔ ati akpɔ eye mialé ɖe nu si nyo la ŋuti eye nyuia ƒe akpa ɖe si wɔ ke miala eye nye esea. Elabena ese la le kɔkɔe eye sedede la le kɔkɔe le dzɔdzɔe eye wònyo. Yeta esia ele eme. Apostol Paulo gblɔ bena emi do nuwo katã kpɔ eye mi lé ɖe nunyi la ŋuti eye miaɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me. Yeta ne miate ŋu akpɔ nu si nyo la mina mialé eme ɖe asi eye enyui si míelé ɖe asi la míele ewɔ ge. Elabena mienya nu si nyo la ele be míawɔe elabena ne míewɔe o la ekema míabu akɔnta. Ame si ke nya nunyuiwɔwɔ eye mewɔnɛ o la nu ve wònye nɛ. Be Mawu ƒe nya kpli mi gake tiatiama ya ele asio me. Nu si ke dzi na axɔse kple esi ke dzi ma axɔse o. Eye esi dzi mía axɔse la esia ma akplɔ mi atra mɔ ne wòanye be míawɔ ɖe nu si woŋlɔ ɖi la dzi. Mina gana mía asusu wòawu nu si woŋlɔ ɖi o. Elabe Korintotɔwo ƒe agbalẽgbãtɔ 4:6 Paulo gblɔ bena ke nɔviwo nu siawo meŋlɔ heɖo mía kple Apolo ŋuti ɖe mia ta bena miasrɔ̃ nu le mía gbɔ bena miaga asusu awu nu si woŋlɔ ɖi la o. Bena mia dome ame aɖeke nagado eɖokui ɖe dzi le ame ɖeka ta ɖe ame bubu ŋuti o. Esia la anye dada ne wòanye be míate ŋu awɔ nane si gɔmeɖoɖo mele esi o. Labe míakpɔ viɖe atso nu si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ la me. Alebe wòanye míaƒe kpɔɖenu hena Kristo ƒe sewo dzi wɔwɔ. Nu siwo katã tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me hanye míaƒe viɖe. Alebe míate ŋu awɔ ɖe dzi. Menye se bubu aɖeke o. Se siwo dena mí abe kristotɔwo ene eyea dzi wòdze be míawɔ ɖo. Eye ne míate ŋu axɔe la medze be mía susu awu nu siwo ŋlɔ ɖi o. Alebe ame ɖeke mado eɖokui ɖe dzi ɖe ame ɖeka ta ɖe ame bubu ŋuti o. Dadae wònye. Ne mina amewo woxɔ ne míawɔ ɖe nu si menye Mawu ƒe gbɔgbɔmenyawo o la be míaga asusu awu o la agblɔ be srɔ̃nu le mía gbɔ be miaga susu awu o. Nu si woŋlɔ ɖi la o. Yeta akpa sia ŋuti míele nuku lém ɖo eye se mídze míaɖe afia mi. Midoe kpɔ be ɖe wòle ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me ma. Ɖe wòle Mawu ƒe nya si dzi míexɔ se ɖo la dzi ma. Elabena mí susu wu esia nye Mawu subɔsubɔ anye dzodzro. Abe gblɔ le Marko 10:9 be dzodzroe wole subɔ yem hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Migblẽ Mawu ƒe se la ɖi eye milé ɖe amewo ƒe kɔnyinyi wome ɖe asi le zewo kple kpluwo kɔklɔ me. Yeta
Na mau pe seonya je bemnya lemede asi. Marco Globe Bigla mau pe seladi yeta otramo cho eji ye milede amo pe konyinyo mede asi. Esi menyo o labena mia mau subo-subola anya jojro yeta nemi jibe mia mau subo-subo maga anya jojro ola ekema migana mia asusu awu mau pese o migana mia tramo cho egbo o ye mau pe nyala onglede ngokokweuma migana mia le amo pe konyinyo mede asi o globa nusia maye nusia wowe maye na nepe dodo siau esimile devima yeta minamia akpida na wanyebe esie nyenyama na ele ngokokwa minamia wo aji kake na amagbeto pe konyinye onye eye mia klodofia minamia bia de esie anya mau pe sewo le ngokokwa mama esie mau jibe mia awode jia laba aglobe migana mia chode kekpeden alo adede kelema o ayo globe mia gasusu awu nusuo nglodila o eye esie miela amfoga cho anutie malamo kpomba ya tem awode ka klimi eye ma agblenami maga agblenami ake miela voande kedimnami o menyebe mia awodre kple amadeke o ke bongla ekpea ele bobu be watem anadre na joya akamenye esenye mia petado jinu enya tepema nusi mia tem akpom mi la bavie do hele wowom la eyenye alese mau kwenya si jimie xɔse sinye miwowon amokata yakata mia awo eji eye mi le esi akpoge maka alesi wo le kra o maka amesi hia kpedenu lo alo mehia o na monu adeli si miatem awela maka amesi nuti amesi mia okpedenu na o ra no anyebe xɔse bobu lo wosi ha menye esienye tarojunu la o ela bana aba mau penya pe xɔse to na esie mi le bebie do be mi awo na amokata esima mon popo la miasi azo ne wa miatenua adi afia alo akpo gobala kpekpe siamesem mi le mau penya osrom la ya tem akpo jojo nyenye siawo nyema da kai le mau pe halama alo le MCGI lama yeta nuka nyela wowo da kai nuka wo nyela o mau pe peden klenu blani kpokpo mala nyela kpekpem de nyanu nuti dagba fa ese hana nyano vi amagbato ile nyela mokpombe nyaoda ka klimi hala mokpomba jinu siapun kekewie nama nya nok klimi hana apoto Yesus Kristo po sawo sese akpe gadanami nyela mokpomba nyela nyanyo okpogala mau po juto po kosama seso siama bala susumba minyasia uglabo udwanu gbabo wadalaji nugba dodo siju dala esiafia bo mo wajio ita ne mia do nugbela minami akpo nusi ojebe mi awo yeta ne mi pa nugba dodo a la be mi awo aji ne mi do nugba la be mi awo aji akekra scientist wo le mi afia so suita magbato do nugba do nukata wo do nugba do la jojo nyenya adeli sile esiaka ak nanali si Biblia la gbogbom nami la be minya ma we do nugba
Nanelio jebe miasa agoma la benugbedodo le Mawu si. Asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. De agbemavɔ ƒe mɔkpɔkpɔ nu si Mawu ame si meka aʋa tso o la do nugbe hafi eyi mavɔmavɔ dze egɔme. Eƒe nugbedodo abe ale siwo wogblẽ ene. Esia nye nugbe si wòdo na mi le Yohanes ƒe nya nu. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ gblɔ bena nugbe si wòdo na mi eye nye agbemavɔ. Ne Mawue do nugbe la meka aʋa tso o. Yeta esia va me godoo. Ne Mawue do nugbe la yeta mina miakpɔ esia ɖa. Nugbedodo. Nu si ame aɖe la agblɔ. Míedo nugbe le mɔnu vovovowo le míaƒe agbe me abe le kpɔɖeŋu me. Edo nugbe na ɖokuiwo be woya ele wo loloa la ele edzi ɖe ga kpɔtɔ alo naxe fe. Efe si nenyi la le yiyi aɖe me. Le dzinua ƒe nuwuwu. Yeta elolo alo melolo. Ele vevie be míawɔ míaƒe nugbedodoa dzi. Labe ne míedo nugbe la ekema míele egblɔm na ame si míele egblɔm na be wòaxɔ míadzi ase alo wòakpɔ mɔ nɛ. Yeta nugbedodo la eka ame si ne le ewɔm le dom eye ele klalo be ya awɔe. Yeta le afi sia. Ne enye nyawo to la woado dzi ɖe nuwo la fi sia wokpɔ ge le be ame sia la nedo nugbe ewɔnɛ. Eye enana ha kadodo nyui aɖe nɔ amewo dome. Ne ame aɖe le eƒe nyame ɖe asia ekema ame si wòdo nugbea na ede bubu eɖokui ŋuti le afi ma eye kadodo nyui aɖe anɔ wo dome. Eye wonye be woate ŋu aɖo ŋu ɖe nuwo ne wole hiãme. Esia hã fia be ame si nedo nugbe na la nene kaka ɖe dzi klã le dɔwɔƒe enyo. Eye anye nu si awoe be amewo woaxɔ dziwo ase. Ake yia ɖoa na ame do nugbe la edana le edzi. Susu geɖewo ta amewo da le woƒe nugbedodoa dzi. Ɖoyi ame aŋlɔ be lo alo nu geɖewo ɖe fu nɛ hena yeƒe nugbedodoa dzi wɔwɔ alo ame ekpɔ dzesi be nu si wògblɔ la esesẽ be ya awɔe. Le nugɔmekulawo ƒe nyagbɔgblɔ aɖewo nua be mawɔ nu si ƒe nugbe nedo o la esia ate ŋu agblẽ nu le wo kple wo lɔlɔtɔ alo nɔvi amegbetɔ dome. Abe le kpɔɖeŋu me akpa si mewɔ le wo dɔwɔƒe o la meɖe ko agblẽ nu le wo ŋutɔ nuwo o ke boŋ ale yi kadodo le wo kple ha woti dɔwɔlawo dome. Menye esrɔ̃tɔwo ƒe kadodo ɖeɖe o. Evi kple dzilawo ƒe kadodo hã kple ƒometɔwo ƒe kadodo hã. Esia nugbedodo sia agblẽ nu le wo ŋuti. Le Biblia ma míate ŋu axlẽ be nugbedodo le Mawu si. Gake la vovototo ke le me ne Mawue do nugbea. Ne Mawue do nugbe la ya mada aƒo. Esia enye nyateƒe. Ne Mawue do nugbea Tito ta ve kpikpi. Ɖeka kpikpi eve. De agbemavɔ ƒe nu si Mawu ame si meka aʋa tso o la do nugbe hafi eyi mavɔmavɔ dze egɔme. Ne Mawue do nugbe la mele aʋa tso kago. Mate ŋu adzɔ gbeɖe be Mawu ma awɔ eƒe nugbedodoawo dzi o. Eƒe nugbedodoe nye be ne ewɔ aɖe wo nya dzia anɔ agbe didie eye wòanyo na le anyigba sia dzi. Mawu awɔ esia ne eɖoa to dziwolawo. Nenema ke ne enɔ agbe le Mawu vɔvɔ me. Nenɔ agbe le Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ me. Vevietɔ dɔwɔwɔ blibo la. Ne Mawu ate ŋu akpɔe be míaƒe dɔwɔwɔwo le blibo. Míele agbagba dze le nu sia nu si wɔm míele la me. Míele wɔm kple lɔlɔ̃ le xɔse me o.
menye nu si asese na Mawu be wòatsɔ agbenɔƒewo akpe ɖe eŋuti na wɔwɔ. Nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue po, no? Le susu sia nu la, Issue ng kung meron míebia mía dumeviwo babalik sa nakaraan eye esia nye nya si para sa kanila yung gusto nilang maibalik, ano? At bakit naman? At be ɖe woate ŋu ayi aɖo ŋku nane dzi ayi megbe ma eye nu ka tae wodzi be yewoaɖo ŋku esia dzi eye dzɔdzɔenyenye Biblia la gblɔ tso esia ŋuti. natin samantalahin sa lahat ng pagkakataon kagaya nga po Edze be míawɔ saman nu siwo li la ŋuti dɔ abe ale si mísrɔ̃e va yi ene be ya ŋuti esi mɔnukpɔkpɔ le mía si la, mina míawɔ nyui na amewo katã. Nyasi apostol Paulo gblɔ. Ɖe kuku mi kpɔ esia ɖa. Kung may pagkakataon ako, gusto ko sanang ako ay, kung babalik ako sa anong Nye ne mɔnukpɔkpɔ sia le asinye. Ne ma ayi megbe la, nye sukue medzi be mayi. aral. Pero sa kadam, Labe nye drɔ̃e kukue wònye. hindi kami kaya ang papag-aral. Be made suku. Ay, huwag niyo silang Ake nɔvi geɖewo le mía si ta dzinyelawo mete ŋu tsyɔ ɖo ɖa suku o. mag-aral sila. Yeta Dahil pag umidad na amewo no gagblẽ woƒe eyiyiwo me o. Sɔhɛwo mi de suku. yan na, Elabena mi va tsi abe nye enea, mate ŋu atrɔ ayi megbe o, elabe ƒome le asiwò vɔ. kasi naging mas busy ako sa ibang barko. Medze manɔ kple nye ƒe sukuxɔmeviwo Hindi na kami masyado nagkikita. gake meɖe fu. Dapat nahin. Míekpɔ mía nɔewo zi geɖe nenema o, edzi o, Sinimulan ko sa pamilya. elabe dɔdeasiwo le asinye azɔ. Ilang time na masyado. Nu si gɔme medze kple nye ƒome la, ele be mawu enu. Kung meron pa pagkakataon na gusto ko sanang Enye nye didi be ne game geɖe anɔ asinye, ye mɔnukpɔkpɔ su asinye la, walang financial na. Hindi ko nakasama yung nanay at tatay ko. Siyempre, maaga silang nawala eh. Yun ang sayang. Lumaki ako sa lola ko eh. nye menɔ kple tɔnye kple nɔnye eteƒe didi woku kaba. Mama nye me nɔ gbɔ tsi. Wala yung magulang mo. Oo, swerte talaga. Kasi ako nga sa lola ko lumaki. Kaya kung may babalik ko lang, halimbawa, noon, gusto ko ibalik na sila ay buhay para sa akin. Toto le eme ne meli kple dziwɔla o. Mama nye nyia. Sabihin, habang Nyia ne ɖe magayi megbe la, medze manɔ kple dzinyelawo. Enye nye ɖevitɔ, yeta nya si ko nye medze magblɔ. Zi ale si ŋusẽ gale dziwɔlawo ŋu la, lɔ̃wo. Ne mɔnukpɔkpɔ su asinye, anye made sukuawu nu. Gake mete wɔ dɔ. Gake nye didi be ne ɖe mewu sukudede nua, anyo. Menɔ suku dem ema yi hafi edre aɖe dzɔ, aʋa aɖe dzɔ. Gake la, míete eŋu le edzi dzem na mía. Game le vevie ŋutɔ. Amegbetɔ ƒe agbenɔƒewo medzidzi o. Yeta ne mewɔ eyi la ŋuti o la, nu geɖewo li agblẽ ɖi. Megblẽ nye game geɖewo na ahanono xɔlɔ̃ gbegblẽwo dzedze. Nu si ko mate ŋu agblẽ ame bubuawo nye be woate ŋu adi nyateƒe la zi ale si wole anyigba la dzi. Kple taɖodzinu si le wo si le anyigba dzi. Labe míenya eyi si me míaku o. Ta zi ale si mɔnukpɔkpɔ le mía si mina míawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo. Míaƒe agbe la ɖeka koe, zi ɖeka ko míanɔ agbe eye zi ɖeka koe míaku. Woɖui na ame be wòaku zi ɖeka eye le esia megbe la ʋɔnudɔdrɔ̃. Kpikpi bubu aɖe hã. Efesotɔ 4:4, nutilã ɖeka kple gbɔgbɔ ɖeka. Abe ale si ke woyɔ mi hã le mía yɔyɔ ƒe mɔkpɔkpɔ ɖeka la me ene. Ame sia me, mɔkpɔkpɔ ɖeka le esi. Ame sia ame si wodzi ɖe anyigba sia dzi, mɔkpɔkpɔ ɖeka le esi. Medze be nàɖe asi le mɔkpɔkpɔ ma ŋuti o. Ɖe asi xɔxɔ enu, agbe ɖeka, eku ɖeka, mɔkpɔkpɔ ɖeka si Mawu le amegbetɔ nam.
Yeta, jalesi mie la agbe la. Miaƒe agbe fifia la, mina mia awɔ nu si wòdze na mi be mia awɔ elabe ne eku la mate ŋu awɔ dɔ azɔ o. Nyagblɔla ta asieke kpikpi ewo nu si wo asi su la wò kple wò ŋusẽ elabena dɔwɔwɔ, tamebubu alo nunya si dzedze mele tsiẽƒe afi si yim nèla la o. Ne le tsiẽƒe la ele yɔdome la mawɔ dɔ aɖeke azɔ o si dzedze tamebubu ɖeke meli o. Yeta sia si nele agbe nu si wo asi su la wɔe. Yeta nu ka ƒe se wode na mi alatiatɔ hade kpikpi ewo ya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mia si la na mia awɔ nyui na amewo katã ke vevietɔ ame siwo le haxɔse ƒea me. Zi ale si mɔnukpɔkpɔ le mia sia mina mia awɔ nyui na amewo katã. Kami po'y nag-aanyaya na rin sa inyo na paki-like, share, and subscribe po ninyo ang atin pong MCGI channel. Miele mia kpem be mia like, mia share miaƒe MCGI channel la. Meron kayong makukuhang mga katwiran na atin po namang maisa sa kabuhayan. At sa atin pong layunin patuloy namang Mia te ŋu akpɔ nuƒoƒo vovovo le afi ma. ang pag-ibig sa ating Kple traɖodzini si le mia si be miana amewo encouragement sa pamamagitan po nanya lɔlɔ si le mia si hena mia nɔvi amegbetɔwo la. panoorin po ninyo. Ake la mi gawɔ dodokpo aɖe. Meɖe kuku mi kpee ɖa. Mga po, mga recycle po. Mga bote. Mga yung magbutilya? Opo, kung meron. Mefɔna atukpawo drana. De eɖe le asiwò le afi ma. Eka dzi nele aŋetɔawo. De mate ŋu abia tso asiwòa. Pangayon pa kayo. Igutom ka? Kaon ka? De dɔwuma ebe aɖu nua. Game le asi nyo. Sabi ganahan ni mga sarandong. Kahit gulay lang po. Kahit gulay. Opo. Kahit gulay. Sabi ng bata sa akin, aw ate, tawaan kayo ng Diyos. Anak siya, zero nyo, murang nakanto. Dapat yung bata, sir. Esia ade dzigbɔnam ŋutɔ. Makarinig. Ako kang anak. Kahit kasambahay ako dire. Katulong ka rin ako sa kanya. Kura na wònye be kpeɖeŋutɔ menye le afi sia hã la mete ŋu wɔ kpeɖeŋu. Ne ame aɖe bia akpeɖeŋu mina miawoe na wo. Maawa talaga tayo. Akong gihangyo sa mga Miena nuɖuɖu lãwo nenema ke wu amegbetɔwo. inanap ko sila sa akong bana. Nga Nye kokoƒoƒo nalipay kog dako. Murag hena ame bubuawo la eye nye be miakpe ɖe ame bubuawo nu loko abe nu si mewɔ ene. nalipay ko sir. Ne ekpe ɖe ɖevi ŋu la, ame si menya o la nua.
Abi adunwa. Agama la asinyo. Fika na cho. Nanghanap po ako ng mga bote. Inu ka na la fisi. Achukpa mo fona. Wala pong pera. Ba na badun. Agama la asinyo. Parang nakakaawa po kasi kahit hindi ko naranasan yon. Pero, Apa nu onu blanu na. To baba nyenye to nyama to siama o. Apa nu onu blanu. Nyama kasino to manyo ntete mala asinye ma wa podangu ya. Akala nu siame ya matem awa podangu nanya nu suyada ha onya. Kahit ito lang po. Ha? Kahit ito lang po. Kita nu kadu ke nala. gusto kong ma-feel nila na may mga mabubuting tao din naman na ready tumulong sa kanila. Tapos, Amenyu ugali. La klalo bi wawa podang. asa na hindi talaga, may mabubuting tao pa rin talaga na handang tumulong sa kanila. Yung mapanatili pa rin natin yung humanities natin, humanity Amenyu la klalo bi wawa podang. Ita sa iba. minna. Kahit wala tayong kakaya Benya ala bana amabu buawu. tayong magagawa. At gusto ko ding Pranan tete mama libet na podang uha. Nana liku kunyateng awo. hindi Ya mejiba amabu bu wakpo asya bebieto la jijiba siam. Bepedan wawala banyak nusi ada fuo. sa mga konting paraan. Seselabannya onya. Tsaka blessing po ang Bana wapadan ya tak migagbe asya o. Lamok siadan. Benarnya ya jiran amabu buau. Taga-Dawis po. Nanghahanap po ako ng mga bote. Macok Darwins. Atukpau mafona. Wala po akong pera. Dene jibi adunga. Gabal asinya o. Sige po. Ke i akpa magum ala bana badung. Very important talaga ang tumulong sa mga nangailangan, especially na like sa amin Badan wawana amesio hia tuola ala viento. nakakasasyo kami nila. Viento miau nyateng adung ka ko mateng adunu. Kapag tumutulong ka kasi, hindi na kasi yan nakikita. Blessing talaga. Na ala badan womla. Feeling mo, iba Ya jirai na nakakatulong ka sa kanila nang walang ila bana seselama bubu ada no mau. Jijau bet nateng pada unuti. Salamat po. Akpa ma-feel nila kahit papaano, kahit walang-wala na sila, na meron talagang tumutulong sa kanila. wateng asa. Naniniwala po ako. Pag Nanak jijo ada la uduma jima ba amada la kpekpem da unuti. Mokwi sebena awon mila. Wacho mi ado atapo na manya fon o. Po? Nagutom po ako. Nagutom. Dala wiyem. Taga-Dawis po. Dene bi adunwa. Fika na cho. Lumayas na po. Nonya agblamidi jo. Ate, salamat po. Akpa
Bagay talaga na umabot tayo. Menye amesiame le alia jila ejom o. Hanggang kailan ganito tayo? Diba? Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi po Hele vasada kaima miavazu alia. Ita maglobe. kailangan ng tulungan natin kung may ibibigay natin. Made hiak pada ma. Nyak pada anu. Kaya ko pang tiisin yung go Nana tem awila akama we. sa nangangailangan. Ita na dawun la nyak mananwi. Nusie masala do kunyama. Ang sarap. Kasi sabi niya, ate salamat. Seselama kala ama nana pada aman enyunto. Kung may tulong tayo, Aglobe akpa. Dudusia pada makwe nak novinya. kasi hindi mo yan makukuha Na nana kamala. Asi ola wanana chung. wala kang ginagawa. Gagawin mo talaga. Na amada kamawi ola. Mateng akwe chua fiada ko. Kung kaya mong gawin. Nena teng awe fiala we. Po? Wala po akong pera. Agama lasin. Va. Kung abal ang tumulong, hindi ka matatawag na Pilipino, ma'am. Kasi ma'am, kahit Na nakpada amanuti ada fula. Akuma mateng akpada maraka nguti. niya talagang kailangan ng tulong ng kapwa niya. Nature kasi natin yun, di ba? Na Filipito ateng akpono via magwato ba hiale esi ai alia Filipi towona. Wakpadan tu baba ula fukpam hafi. Ganun, balang Ajiba wasila udokima ba wawda damalio. Dene ji amagbo ha anumang challenges, yung hinaharap nila, there's still person who can help them, kuhu kame nyato. mismo sa problemang Amada liti ak wakpada mula. sa way, pwede tayo makabigay ng tulong. Kailangan po natin talaga mamalasakit sa kapwa natin. Doi manya kuhe simatum mula. Akam nyatung akpada wonu tila muadan. Choda la amanaw. In ourselves, kahit sa maliit na paraalis, maibigay natin yung malasakit na kailangan ng ibang tao, which is Yeta. yung nakita ko kanina sa kanya. La mosu ada nula minamnya di fiaw. Nusie makpo. Kung yung paggawa mo ng mabuti is bukal sa loob mo, Nyuwa wala. Eje wachu ojima. in a bad way. Yema do nku ahohoji o. Tumulong ka ng hindi masakit sa loob mo o Laba mi glamba. Na wakpadang plejijo. Nyang si chitra wololo nunu o. Ye la mwada ngula mawu akpada ngu. Tugba manya fifi awo. Kakamada manya nu. Wagbada kala. Tugba bala nusi amatum fifi hala. La chomala nana tenga sosi. Eye den kwa kamaji mya dogo aka. Eye wadung kweji ba chamba ila akpada ngu. Madak pada anu. Akpon hiyan todo o. Hiyan pada nu o. Gamale esi wapla nududu na via o. Gamale esi wapla chike o. Mawu globe. Nemya wanyu na nyanovi amagbato la. Ododo. Kawi asheke pipi. Siawu nyese. Si amabu bomo choda kalamon. Nyakli. Amesi ve amada haonula edonu banana akwetola. Eye mawu ado apenu wowola tepene. Deminya asia. Na kponu blanu na nyatola. Mawu enyi fetu asioma. Weso sucho senute amesi nu kata nyeto.
Anyi fetu asioma. Sia nugia onya. Bena edo nugba ene ve amada hanula. Nyanyi matengah donguna mau o. Nyapa agbe etoi. Ololo to kata pe agbe. Yeta leke adonuna apetola. Akala Biblia pe nyanwa. Na kponu blanu na nyato. Adonu banana apetola. Yeta dɔmenyowɔwɔ ta mau wamido. Eya ma penu wɔwɔ nyenye. Uwɔ bi le Kristo Yesu me hena dɔmenyowɔwɔ. Yeta dɔmenyowɔwɔ dometɔ ka nyawo. Dometɔ ɖeka kae wòle be nyawo. Kpɔnu blanu na hiãtɔwo. Ame si ve amedahewo nu la edonu gbana na aƒetɔ la eye kaka ɖe dzi le asiwò. Ne Mawue do nu tso asiwò me aɖo eteƒe na wò. Eyi aɖe ava. Mawu aɖo teƒe na wò godo. Ewɔ ŋu sue aɖe kake akɔ gã aɖe aɖo teƒe na wò. Mehiã be nàgblẽ be Mawu nam alɔfa mama bla eve o. Akpewoe. Milionwoe. Ne ewɔ nyui Mawu esi wòaɖo teƒe na wò. Mateo tawo kpikpi 42. Ne ame aɖe ana tsi fafe kplu ɖeka ame gblɔe siwo dometɔ ɖeka be enye nye nusrɔ̃la ta la, mele egblɔm na mi le nyateƒe me be mabu fetu si wòa axɔ la o. Ɖe nekpea? Nukae nawɔ Mawu aɖo teƒe na wò? Tsi fafe kplu ɖeka si nena si nekpɔ nublanui na nɔvia amegbetɔ ta Mawu aɖo eteƒe. Ele nye nya fetu la. Nyahli Mateo tabla 24 atɔ kpikpi 34. Tetefia la agblɔ bena miva. Mi fofonye ƒe ame yayrawo. Mi ɖe fiaɖuƒe si wodzra ɖo na mi tso xexea me ƒe gɔmedzedzea me ke la me. Labena esi dɔ wum la miena nuɖuɖum. Tsikɔ wum eye miena tsim. Medze mi eye abe amedzro ene eye miexɔm atu ɖe miaƒe aƒewo me. Kpɔɖa. Etsie nena. Ake gblɔ be miva fofonye ƒe ame yayrawo. Minyi fiaɖuƒe si wodra ɖo ɖe na mi tso xexea me ƒe gɔmeɖoɖo anyi la ƒe dome. Abe dɔ wum eye miena nuɖuɖum. Tsikɔ wum eye miena tsim. Eye esia enye agbemavɔ ƒe fetu. Mawu ƒe fiaɖuƒe la. Eta ne Mawu ɖo eteƒe la, nugãe ewɔ nyui na nɔvia amegbetɔ la. Ele nu dom na aƒetɔ la. Eye ne Mawue nyi fe tso asiwò me aɖo eteƒe na wò godo. Ne nukeke la va la, aɖo eteƒe na wò eye mada aƒo. Yata nɔviwo nenɔ miaƒe susu me. Mawu wɔ mi be miawɔ nu nyui. Eli sia me. Miayɔ mia nɔvi siwo netso Tago City chapter. Nɔvi netso journal ele afi ma kpli mi. Miaku egɔme. Ame kawo gbɔ yi mi le afi ma ma? Efie kuya. Miawo kple mia nɔvi siwo netso Dava de Norte le Mindanao. Tagum City ya miela. To Mawu ƒe kpeɖeŋu. Ɖevi aɖewo le afi sia si hiãtuwo miele kpekpe ge ɖe wo ŋuti. Yeta woƒe nugbɔgbeda le afi sia eye nye wo dzikpɔla Aƒetɔ Julius eke miedo gbe. Ɖe miate ŋu ase nya ɖe tso habɔbɔ sia ŋu ɖeviwo ƒe habɔbɔ sia na. Woyɔ sia be Angels Heavens. Esia ele dziɖuɖu ƒe dɔwɔƒea ƒe dzikpɔkpɔ me. Dɔwɔƒe sia wotrɔ asi le ɖevi siwo nye taflatse
woƒe nɔnɔme mele ɖoɖo nyuitɔwo me la nu. Ɖevi geɖe siawo la, dɔléle vovovowo le wo nu. Woƒe dzimeƒutsiawo hã kple yiwo ke taflatsi woƒe susu meda vie. Esiawo nye ɖevia ɖewo siwo míele wo dzi kpɔm le míaƒe habɔbɔa me le alo tanɔƒe le afi ya. Azɔ, ame siwo le mia gbɔ ɖi, nke nye woƒe hiahiãwo. Zi geɖe la, wohiã miniki. Eye abe ɖevia ɖewo la, wode wo nugo me. Womete ɖua ŋu toa nume. Ta mitsɔ wo de teƒe tɔxɛ aɖe. Elabe ɖeko wole nenema ko. Abadzi ko wole. Ye ta wohiã ŋgododeƒewo kple woƒe gɔmegodiwo. Elabe wotsi teƒe ɖeka. Gbe sia gbe ƒe atsike hiahiãwo. Elabe gbe sia gbe wonɔ atsike si ana woanɔ ete nu. Yete wohiã be atsikewo na anɔ anyi na woƒe lãmesẽwo. Vevietɔ ɖevi siwo ƒe wɔna esesẽ, wo hã wohiã atsike. To Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ me la, míaƒe hiãkamenyawo va mía gbɔ. Yeta le ɣeyiɣi sia me, míele nu siawo na ge mía nɔvi amegbetɔwo, nebulizers, thermometer, ema sukridɔléle ƒe mɔ, edzo siwo woasi, atsikewo kple atsike vovovowo kple vitamin kple sudi alo taziɔ ɖe nu. Nenema ke nuɖuɖu hã kpe ɖe enu. Magabia wo ake. Kpeɖeŋunya sia tso MCGI me le ko akpe ɖe mia ŋui. Akpe geɖe na mi. Si geɖe la, míaƒe zazãwo la menɔ anyi. Yeta nu si miena mi kpe ɖe nu gã wònye. Ena ɖeviwo ƒe gbe sia gbe ƒe hiahiãwo. Eye gbe sia gbe woƒe dzi adze me. Akpe geɖe ɖe miaƒe kpeɖeŋua ta. Akpe na Mawu. Esiawo nye míaƒe nunanawo hena míaƒe dumeviwo le Angels Heaven ƒe habɔbɔa me. Míaƒe kpeɖeŋu sia nenye kpeɖeŋu hena mía viwo siwo hiã hiahiã tɔxɛ siawo. Eye le ɣeyiɣi sia me, mía nɔvi siwo netso Tagum City woawoe nye si. Magkakasama, tulong-tulong sa pasaning dala. MCGI cares, MCGI shines. MCGI wa dɔmedzuna. MCGI wa dɔmenyo. MCGI klena lɔlɔŋ. Akpe geɖe nɔvi nutu Jona. Kple mia katã nɔvi siwo le afi ma. Tso Tagum City ƒe MCGI ƒe takpeƒea me. Akpe na Aƒetɔ la be míeyi edzi hele kpe ɖe nu sia wɔm. Le be mia katã míate ŋu awɔ ɖe mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi. Eye mia katã míate ŋu awɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo. Ye ta na mia katã si le Davao Tagum City boŋu. Kple teƒe siwo katã míaƒe ŋgɔgbedawo wole. Míaƒe ƒuƒoƒewo le MCGI woʋu mɔ le nu le mɔ sia mɔ nuwo. Miawɔ kpeɖeŋu míele klalo be míawɔe. Ale be Mawu ƒe dɔmenyonyo nade mia gbɔ. Míedea vovototo ame meka gbegbɔgblɔ subɔsubɔ alo dunya dɔ ka mi ne le o. Nane li míate ŋu awɔ la, mi ɖe kuku mi gagbe exɔxɔ o.
maibahagi sa ating mga kapwa-tao. Maraming salamat na muli sa inyo, mga kapatid. Nen mi ada limnya tem anak nya novi ama to ak novi sio chu MCGI tagum city pa popo ama. Apa to la na ira nyakata. Aye nyakata mi eji nya no ka klum ano Dɔmenyowɔwɔ aji. Akela digala nya pem hava nya pa juto poko sama sanu so strom la dinu sia pon ke enyi Dzinuenyilia pon ke wi ena aye anya joda aye wa nya gana pa ga popo anti ka wide kemi hala mokpomba ya awada kak mi hana so strom nya apato Yesus Kristo pa saunuti ke nya ala ke nya subscribe na nya pa MCGI pa channel la aye me da kuku na mi nya pom nya pa program la UNTV na maka ha la nya pa ya pala po wo oji nya pa ya pala oji na na kplo nya pa official social media pa ya pala odo ke na aba ajibe ya pom kplo nya pa dokitaw cho MCGI la esia fa onya nya tem apom kplo nya pa dokitaw na ba nya pa lamasa nya oji alaba watam apom kplimi eye miapa doktaw adam suado na minava miapa lama sanya oje wa awe eye hak pada esianutia miela abedan mau hana mon kokon misi ogana mila agbapa nukakaji na mesu kata plomidola akpa gada ba miedo to se nyala eye hala mokpokpo maba nya ayi eji ano miapa programu bom bubuwo kple kafu kata mau to onya tegbe kemia agble hajiji ada dinamin si di fiaba krana onya ba nyela fukpepe matum la anyigban si ajiha yayi eji asa mau pololo sila esina nyakata la miado kiba eye amesi ajiha sia no vinyonu haki eye ajinamin apa tanyanya ba jifo ano anyigbanji madalas kitang napagdaramdam na igaganti sa'yo'y pagkukulang. Hindi ka masusumbatan, pag-ibig mo'y sapat magpakailanpaman. Aking naunawa ang iyong pagsinta, hindi ka nagpapabaya. Sa gitna ng hirap at dusa, unang sasambitin pangalan mo, Ama. Ikaw ang may sasambahin ngayon hanggang sa darating, sa dalangin at pagdaing. Ngalan mo ang babanggitin kahit mahirap ang buhay, at minsan ay may panimdim, basta't laging kasama ka. Sa lupa ay may langit din. Sa gitna ng aking pagluha, bawat sandaling diwa ay balisa. Sa tuwing puso'y nangangamba, nararamdaman ko laging nariyan ka. Ikaw
sama-sama po tayong dumalangin sa Diyos. Minamia katamia atuk beranak mau. Mia fufu mau ga nuso kata to. Lemia apato Yesus Kristo pengkomala. Mida kuku na akho nyapa akpa dada. Labana nyeyi eji sena lemia dokuma ba. Le banami eyene fianu nya domatore shada. Ale si ojebe nya awo. Alaba nya awo wo lolonu akpedo wo lolon lata. Ba miete la agbela tomo fafama. Bofo mi la koko pom nao. Yemye bia chochoke. Hena nouveau si na kpol mianu timi la wom la. Bo nublanu nami e na ko mia pa jonu aba lesimi tweka amesu wobode mianu ti ena. Yarabi amagbeto siwo la amatung la wo balana makla lolo ladim na bu upe jiu aye naba wa asa agoma taro jinupsi la asio hena program siya mijibe mi ana wa akpo o dɔmenyonyola wa akpo vida cho o nugbadodo katama bebieto hena o agbemaboa be wa afia o nyateƒe alebe mi ateng awe gbesia gbele mi pa agboma nu kake mi hiawo edo jidenu wo ba fofo le mi asile jipo eye amesi ale badami ademi acho afokuo katama apeto bo nublan na mianu bi amagbato kata wo amesi wo le plimi hena o nya kokya wo sosron medo jidenu ba wo lolola lo doyoyo lina amo kata yo ajro kata to onya akpe gede lemia dela Yesus Kristo pengkoma amen. Sayo sama karangilan sana ayang karangalan sa Espiritu Banal luwal hati kailan paman. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng amang nasa mga langit. Nami ako ya iraw lolon si chu ufula gbo le jipo aman vava kla doyoyo si chu mi apoto Yesus Kristo bo bakla apa babo kula pa amata popo nano nya pa jioma pa bieto nya bioma tigbi amen.
Kailan kaya makikita ganap na kasagutan? Akala ko sa pagtanda, lubos ko nang malalaman bagay na nung ako'y bata, iwagan ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa na iyong paraiso ay isasama. Do'y di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, mahirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, mahirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa sa iyong paraiso. Ay sasama. Magkakapiling ka. Kahit na magtiis ng dusa at lumbay, kahit ang buhay ko'y bawi't umanaw, kahit na maglaho pati kaibigan, pag-asa'y may Diyos samang papatnubay. Kahit nausigin at alimurahin, kahit na sino pang sa aking magtakwil, wag lamang sanang sa'kin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa panindig, buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa.
lamang sa aking magtakwil. Huwag lamang sanang sa akin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa panindig. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Kamay ko'y abutin mo, Ama. Ipanin mo kapag ako'y nadarama. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan.
Sa bawat araw nitong aking buhay, mayroong pangarap na ibig makamtan. Ang laging laman ng aking dasal, sana ako ay makapagtagumpay. Buhay walang hanggan, pangarap ng puso, do'y mapapawi lahat ng sipayo. Sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo, doon ang ligaya hindi maglalang. Kapag dumarating ang mga pagsubok at itong dibdib ay parang dinudurog, ang alaala ko'y si Jesus na irog, di magpapabaya sa kanyang mga lingkod. Buhay walang hanggan, pangarap ng puso, do'y mapapawi lahat ng sipayo. Sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo, doon ang ligaya hindi maglalaho. Bayang banal mararating, Diyos Ama'y makakapiling. Pangarap ko ay kakamping sa tulong ni Jesus kong giliw. Mawawakas itong panimdim. Buhay walang hanggan, pangarap ng puso, do'y mapapawi lahat ng sipayo. Sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo, doon ang ligaya hindi maglalaho. Doon ang ligaya hindi makakamtan ang pangarap ng puso.
Brothers, sisters, and fellow men, the Scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty,
for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang aming taos na pagpapasalamat. Sa amin pong mga puso, kinikilala naming ikaw, ang Diyos na pinagkakautangan namin ng lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Alam naming hindi kami makatatawid sa mga araw na dumadaan sa amin, libang ikaw po ang mag-ingat sa amin. Utang namin sa iyo na kami po'y mayroon pang buhay at lakas, liwanag ng kaisipan, ng kapayapaan ng puso at isip. Ama, huwag mo po kaming pagsasawaan. Ikinukumpisal namin sa iyo ang aming mga kasalanan. Sana po'y magpatawad ka. Pagpaumanhinan mo kami sa aming mga kalikuan. Tulungan mo po kami. Penuvo akami. Na akpada miyang alaba miyateng ay eji. Esay azo. Laulolon kokwilan. Yebia o no blani popo. Hena miyanovi amagbatau. Sula dolam. Esyo la magbeg la wunula na bawa khodo yo sichuk bo la ulolon kokwilan amesyo la fukpo matum pada nya pa mokpokpo nuwe ola Fofo, mila nu gado matum. Owenye miapa mokpokpo. Jidudu fata to la siuma. Be wa aha nutifafa avi. Fofo padamian, be miak padamian me onuti. Na dongku amesu la dɔwɔm hele woƒe asiwo ʋum hele kpekpem ɖe amewo ŋuti la dzi. Aƒetɔ nanɔ kpli wo. Le agbe sia me kple agbe si le vava ge la me. Anamake míebia wo beléname na míaƒe aƒelikawo, mía viwo, be woatsi le lɔlɔme kple beléname me. Míetsɔ nu sia nu kple ɖe asiwo me. Míaƒe dzimaɖitsitso le agbe me. Akpɔ míata na wo lɔlɔ̃nu nadzɔ ɖe mía dzi akpe geɖe. Le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga lolomavo secuk mia fufu maula gola jifo aman vava plak dada secuk mia apato Yesus Kristo go pakpla
bɔbɔ kula pɔ ɖekawo na aɖu dzi ɖe míaƒe dziwo dzi tegbetegbe. Amen.